samani wa Komori banga mjuwao ngasi na problem za connection sheka connection riruhusu lazima rishinde riwonese izwe kaude za rehansi vanu besha siwaitsandisa video shati zimi haukana rezongi yombi haku imahu wo kanga bo problem za connection wanafikiria ukana tuzi sando nondo ya ukananga ranzo mrijibu ni wananyasima opposition ze fikira za hanyu mlonizo ya uka ebanu ndibie zijoko mhafilishani ndazi jana mbo haru mavoti koza mhafilishani lelwe mara inye wako mori ngwaralo uhitswa kozi mhafilishani ebanu nyinyi maudu njoka hamba ukananga mwendao harumwalesi wala mwali ebanu inunga mwendao mwapare mara inyamba ne mara inye waralo uhitswa pia ebanu lelwe inunyi ma opposition izo njoka ujione thamani hanyu neze maliza hanyu dokale lo inunga mjoka urenga meli hawamvio mwambenga mbe hao mhono atanga mwali ewo mhono atanga mjoka hube hamwali eba unungu na thamani hindrini haruma wananyasi ma opposition ngekwezi wananyasi ma opposition izo rimwambiao ni si haki izwekao ndo mrendao ensi aukabanu lelo yinu wananyasi ma opoza ngabandu wenji wambao kaya vanuli nuti suala la opposition walali nuti suala la siasa shala linu suala la siasa haukema raia do waulwa yao ema opoza wanu maudu wajoka hanza wende mwali haunzuwani yabom aminu kangu wajoka utsahashade maraia wawambie mirongozi ye maraia waweshilie zabarindi ni heni wakati waulwa mwana mkomori ma opoza kamjaparo shinda mwakansi harumweze parti politiki zanyu aukayari kaulinda parti nkuu hamade parti jua ikaongio na mamilita wenji rikaufikiri yokanema siku ya jana harumweza ajiri harumwale si wala mwali ze parti politiki za maopoza za hanyu nga mparanao mreshawiri la wane soka ebanu jau hatandi riboha voti riruwa emaranya wahatu walelo na maudu ranzore ndera wambie warinikau aminifu ngwaralo uhitswa ngesi parti politiki sima opoza grikanse halinu hatandi izo ndizo na kaulinda mrujazuki watu mwenye baraka Isufu Muhammadi bwana mrujabaruani ya ukaharumase parti politiki zanyu mwambe asha vanu maudu ngaranzore nde mwali rehensi kongre eyo ngarjoka urongo zamba katside maraiya ne maraiya ngwaralo uhitswa abori kaufikiru kwa masuhu ya jana hakaba nde nsi hatu vanunga bwandu ambao kana haibodezi vanunga we haruma ukana ngwanzo tie nkodo inutsi nkodo unudo kweli nude reyeli hakaba nulelwe yinu karitsulinda ma opposition maudu warenga mvio wambe ari ngwendo mwali haruma mhono atanga warende wongo na mradindi kori kaufikiria ukanema siku ya jana harumoa na nyasi wa mwali izwe kaundo waonesa wa utukivu vanukar jambangare ndo ramenye vanukar jambangare sa upareni rende ramenye shorsoni sho shaho si hao paren nima opoza harumaze parti politiki za hanyu mwambe asha ezijoka ujiringa zijojiri aba hai nungari wanon kodo ya kikafiri na mesilamu wajo hufarume mesilamu wajo farume makafiri wajo farume makafiri shabanu lelwe yinu karina ujua rikebanu haina mzima ya chodovubwa ramba dofoma hahe yabo dofoma hahe na mnaje vanu harume nkodo ya badru emesilamu wakawana ne makafiri shamono gabo makafiri wa hafa gabo mesilamu wa hafa zabarindi nile lwe inuri tsoshinda rapanga nkodo akaba no abahayi ngari wanonkodo ya kikafiri na mesilamu obanu za jabanu wanu kwatsuwa neso kasiwa na nyao kwatsuwa nesa auka sindo maraiya wajana wajawari taha riwanike uaminifu riwanike hirishaezi riwanika warudi wakauhangwa ruwao abo hakika ya Mwenyezi Mungu ngamuonao kaya iwede masulaha ya ushindari yenshi namna ya lazimu yabo
ndemano kana mimi ngamlaani haunga mlaumu ze parti politiki za nrabo za maopposition manari kaufikiru kema siku ya jana ya hona nyasi wa mwali harumale suala la mwali ema opoza mpara na nyonsi pia mwambe asha narijuheri lani sheitendo shakifuja shinu ejo kaufangu jo hufa ejo kaukana mongu jo kaukana mo ndeba nunde hali nu hatandi haubanu emana nyinyi zitomu hafilishani dabo yakakozwa mana mzima wa opoza yakaharumwezi inu mngazija yatsura lwa hitwa yabu yode mana mbese mtsoka na lebesheleya lewenesa suala hamadalinu ebanu lelwe inu mruja webwa kiki ikawa sukubeshari yangwa haja ngazija wakajalwa ya hafa wahangwa hende harengwa haja hafungwa sidungana mina wehenda rumwe ambasadi yakatwari yamfikiri bala elelwe kiki batsoulwa mwana mumwali mwana mkomori kiki hudaza kuja kusiduku kutsina mbandongo waifanya yetsinda botso usihapareni yetsinda botso towaze maliza haho rafanya ze banderoli ralani sirdo subutiriswa pareni ralani ebanu ze maliza hanyu hakika Mwenyezi Mungu nyi wandu mwakabanu haruma ensinu marenga ze maliza ensinu ebanu ze maliza hanyu zinunga zidoka urumishiyanda yabondo tsokaya mwehensi ze maliza hanyu mremwane mabwade wada sukari ne mishipa yabodo kabwa ze maliza hanyu abodo banu zidoka urumishi shaka zina urumishi halelwe mwana mkomori kao do yanzo yazirumie nando ujihufia nando ujihufia ze malizo bahizi mzieha halafu maudu mjemdo bira maboka naringa mwanzo mwende haru mavoti enga mjoka uhimilwa nimba banu aba hayu ngari mrongo zaoni bo mwinyi baraka bo Yusufu Muhammadi bwana bo baruani bo kiki bo karihila ebanu maudu nga mwanzo muhimilwa nimba ko wajoka muhimiliani ndasiriralwa uhitwa ebanu nyitsi wandu orikoziza ebanu nyitsi wandu orishemeziza asha tijau wakomori ebonge narikeradhi baindensi hatu marainya wakomori wananyasi wa mwali wananyasi wa nzuani wananyasi wa ngazija na mrensi wana masuala watiti ya ukana mru yendo anzarongo wengu jofungwa siba nunga si haruma zifungo ribakisho kana nsukurdoka ujari hunde mru yari libere mwabanu na kansi banunga miharuma zifungo sibakisha na mru ya ujani funguwe haruma zifungo mibanu lelo winu na kansi banu mitsifu shansuri yola haukamfu kadori yola mwenge kwazi wananyasi narijuhe wananyasi wa marainya wa Komori baba no wafaunda si kamtwishi ya dhalimu lambali ralwa hitswa oaralwa hitswa dezembeu henye zembeude zangamizi wao ngekari juharajiwanilia simbeu beka karijajiwanilia yao masala zidi enge kawajibu ngambosho marahaba menshi wananyasi wa mwali hizo ikaundo warenda ya wanesa ukaya karjema banu hasiasa sharihi mibanu haukaya mwana mumwali lelo inukana ujwa ya ulwa jambuzi noi mwana yakana wenyi wei mwana yakana hazi wei mwana yakamlezi wa mwali waonesa ya ukanati haki hinde mana rakara oneso kahenye karikara thezi jojiri mwali maranya wangazija rajuha maranya wanzuani rajuha bayo ndo wakati rijohonesa na ukomoro wa za kweli shara hili zinu rifanyao zinu karitsuonesa na ukomori wa za kweli enye vanwe masikitifu madzirobo mashababi nyihanzo mbokana nsusu bwitu hamba jau banga mjona nene na fungwa unende na ulwaya ngamonao wanduri wa dzihao haina usiku ngari dzihao homijini hatu o wanduri wa dzihao kwa japaro ambazalie mwema kwa japaro ambazalie mui kwa tuufa wafao
zabarindi ni webo mwana mkomori ujouri yaho subuti wambe ukatirari longa mkozo na mnijushie ha vanule haukamwono le jimbo la maleshi hazamba vala vorifao na ritsoshemeza ani mruna tsoshemeza no hufa ha mruna tsoshemeza no hufa shamra tsife batino kamra shemeza maleshi hazamba nge yabolelwe inu bwa komori karitsushiliye majimbo yahe mazuki watu haukabanulelwe inu ila tafsiri ya maleshi akawone sokaya narishemeze na hufa yonda zinuriza mbao mima bahe katsifu sho muhimu tishemeza zonde zole jimbo la maleshi la kawonesa narife na ushemeza wonge kwezi watukufu wa komori narife na ushemeza marainya wa komori marainya wa nzuani marainya wa mwali marainya wa ngazija narife na ushemeza bekando tsofa bahibati na ushemeza yo hatwari nziro kwezi watukufu wa komori wonge ngamjo unsamihi ya ukaza banu na usamiho wanama ikao karjajo anzari doja banu refanya video nadi sha zo wajibu haukana banu nrongo ndeka wa idemana kaika wajibu nje banu njeni rongoze wananyasi maopoza rimwambie nukana ngambri ngamrambia onrabo wananyasi maopoza etwa ya hatu sindanyi wananyasi maopoza ngamwanao nazali hanrabo haukenge kweli nyi wanadamu mwanao nazali mwanao na ezimbi ya peu ya makrimineli ya madiktatori hamanda inu aminukana rangu jana nyima opoza ikabidize parti politiki za hanyu mwambe asha yebanu rikansi namna inu hatani ye mwana hatu wala haju hende haru mamandamano hende hare mzinga humedi msaidie hajabanu hajamba ila legime defense opposition mdaza tarele wanao lelo inu kweli hakika Mwenyezi Mungu ribakishabano namna inu ridwera lwa hitsu hama mabaha yabo lelo inu ngari condamneo ima opposition rimwambie nukaya no na mtsambaza le burukutsila hanyu baka mtsina opposition wodo kweli sibanwe karja banu garjo hamba esha sababisha rijo wone sokana kabatsi opposition haukaya kartwele onu opposition ndi opposition utoshughuli nazijirio harumaraya mkomori no abo maudungu ajoja warenge wandu wanu wawati haruma makamio wambengo afanyo tourne wende warenge kasike banuze kaskete mjoka uzifanya maudu hauze tiriko mjoka uzifanya maudu izonga mjoka unikani mbani wavae no emaranya wafupia emaranya walwapia yabo rikaufikiru kanyima opposition lelo ngaridunga nao sine mwananyasi mumwali woi ngaridunga nao sine mwananyasi mumwali woi rambanga sima marehemu sonti pia sheke pasa lelo ine mwananyasi mumwali ndo yake marehemu halafu lelo ma opposition na singari mambi yaoni nyima opposition kamju hamrenge shombo mwamba ngambe hao mhono atranga mwali ekajuzi nzuwani mdungwa jau kamjarwa mabi wallahi tallah ngamparo wananyasi wa mwali haruma suala hamandalinu ekoema position wajuha wambangu wajau mwali wabehe mhono atranga na mtahe tangu mje mwaholelesho na mtahe tangu mje mwaholelesho bawanu kwatsina mradi nado wanadamu hata mrato ujua ebanu nyinyi maopoza eza muhafilishani ndazi ebanu maudu eranya mjoka humtsaha yamnikenu aminifu ngujoka ukanda huu no haulaya ngiyanu maskitifu maziroba komori wangika wajibu haukabanu sibja banu siukansi hele jafwa mola hatu siukansi heze nafsa moza hatu miukansi banu tanke mi mwana mkomori niko zao nitabi hao maisha yalo maziro yabunga maminu kana mibesha ndaba tende tibe wala joli ti ulwatifu yoketsuna ba hata ndongo haukabanu mitifu abolelwa yenu ngam aminu kejo kamhara ho ufa wade ulonamo haukaulo wonge haruma maisha sharangwe san lo mwanadamu ni yesho duniani nsona maisha nso yaona abo mitifu
ababa hainwe katira lwe daraki iwe ketsunambia hata ndrongo haukaminga aminuka harumale buku lanzihwa harumondu wajo kaura lwa hitswa nemba ezin wallahi tallahi njeba yomi ujihisu kanjeba ngami harumale buku linu shanga mwaswime nga mwaswime haukaya mba ukaya fa idha asbakhta fala tantadhiru sabah heni ya shelwabo tasati jiniketo mabo msana kuyajwa mba mndu hamanda mi dejan lona mahamengo minena na miraru abonga mombo abuti hidima Mwenyezi Mungu haukai aya bora ke jani parisa sha Mwenyezi Mungu hanzani bakisha tema hainu emri amba ukadwa botasino bo jioni samin lona mahamengo minena miraru tabudo hidima Mungu aweke mbae zinu de joka hunto wale jafwa mola hangula heroho bismillah bismillah beshanda ba hainu ekatimize video yinu ngami halali ngekwezi watukufu wako mori bale jotongilo jinji garjo mlahani na bosha maraba menji ni wananyasi mko partager ze video zatu zenu ba engetsi ndanyi karja jo haba nuridoro ngoa makali mama ndanu nanda buya kana haina mzima ndasi upartage ilie shie ze fikran titi hauze fikran chashi zahe mwananyasi Laurent Desire abangenga mbosholo marhaba menji wanama wa chaîne libre de Comore habar za Comore asemsambeni Comore Dunanuz na necessity mbali Comore actualité na necessity mbali zikorenga ze live za hatu ili zitsambaze ili hena mwanamkomori ya juwe zwekando rajani zovanu ebonge hatanda yabo ngamu mlahoni hajiyo jema la khairi nasi karna ula tsambaye ndukatsi de mare heze baraka za Mungu na mtume ne malaika ngekwezi watukufu ngamu mlahoni heze ntusa za salamu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satse na ikahalaka almauti ya riza na utahaze samaha za hangu ikaleji likauhea haju na usiu sha sihanza hangu au kaya izo ikondo rirendwao au izo ikondo wananyasi warendwao ngaritabi hao kalelo yinu liwone mndu zuki watu mze wa hatu mndu jasambi ka ufundi wa dini ya kabanu ya kautoa mawaidho yoti haki lazima mndu ya tabihe besha siti parti nzima miti mndu wae parti jua shami mwanamkomori mwanamuislamu mwanadamu eza unda salami eza unda bobosha eza unda wananyasi wanzuwani kaundu walu haruma ema behe wa haruma ndongo za mafiti za kipolitiki abonge ngamtsauze sama haza hangwe kaleji lihe ya daraja kamja jivi wane namna lejiwilu kaundu la kawea ni mndu wa utasamaha ukaya ishani hansi vanu ndanyi nisha sababi sharirongo waunda bo mripara otsena mrongo zao izwe kaundo rirongo wao ya kabano bo desire mrurongo waja onge iwajibu ni mshukurieni ukana ingetsi ndanyi bo mrongo zao aminukana rijodopo mwa hina wakati shamada manga mriparao mwerongoza sababi sharja vanu rerongoa samani ba oimne kaba uambese nde zireo za jane ne gouvernement za lasumani ebonge hatanda yabo maraba menji wa Comores